أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم أنغار دوه غيره مقر نماذ فوقا مسكتوغا سلسلة كوريا مجندني كيرت قرآن علوم هوري علم توغي مچا بلالا كوريا جندا درستك علوم القرآن جنامغا أقول من مهار كوريا مجندني كيرت قرآن وجه وكي وكي سورة تكا أدي هم سورة توجه بي وكي وكي آية توجه ما كما بيجود كوري رجال من باكد كافواني كيرت قرآن والله سبحانه وتعالى بالا فوا ما ماتير سورة أدي كي قرآن الله سبحانه وتعالى بالا في إبس فتجا باوا نلفها ماتير سورة كم جاوا سورة الفاتحة بيجودون ए सूरत के मैं कमा मतेरी कम के मच्चा को मैं स्वर का वह का धक्का दी आम गोते गलगोंडो दन्नवा फवाने और बड़ा फरवा तेरी वान जेहे कि तो कुरान के सूरत का आदि वक्यों की आयतों के मैं कमा बेहे गोतुम देखे फावा गिना वहाँ कथा नोता ऐस फावा गिना वहाँ कथा कि सहनु हदा फावा नोता दोगु वहाँ कथा कि नोता मौदू वहाँ कथा हम बीमा सहाकं अलगुल में नक्शवर नुआ वाह के मच्चा अलगुल में बिना के नुआ ने एको तुम वर्ब बोडंग अलगुल फाहा को दन्नवाली हदीस इल्म के अहुल वेरी बयान कुरफ़ा गोतुम खास को सूरत यासीन बहे गोतुम ऐसफावा मैकमा बे गोतुम ऐसफा एवस रिवायत की ए सहा दरजा नोते अमल कुरवे दरजा दावर के रिवायत नूने हम एकनी मरंग हाजुर वेफावा मीहा के कैरीगा योम ओए रिवाय फियवा ए बाय बेकनु अमल कुरवेने कमा विदालवा दरजेते कमेकस औडो कुरीरे दन्नवालिन देंग अलगुन में मिरे फशानी सूरतुल बकरा या बेहे गोतुन्ने मीकिरित कुरानो के देवना सूरत तरतीब कुरेफावा गोतुन सूरत की मदनी सूरत सूरत फातिहा की बड़ा बुरवे को तुम मक्की आदि मदनी सूरत माने मक्का गवस आदि मदीना गवस बाबा दे फन सूरत है नमस सूरतुल बकरा की मदीना का बाबा दे फनो सूरत मी सूरत के गिना आयत की दीनी हुकुम तके अलगुन मेना बयान कोदे आयत के हम भी मा गिना शरोत के अलगुन मेना फिन्नंगोय सूरत कमुगा बकरा सूरे विफावे बैंक इल्मरिन बिदाल विफावे बकरा सूरत का एंहास अमुरफुल एंहास नहीं आदि एंहास हिकमे एंहास खबरो ऐसफावे इल्मरिन के तेरें इहोगे बे बेखलों बिदाल विफावा बस फुलें बेखलों कित कुरानो के मिफदा सूरत का देवा फावा हमें तो के तेरें बल्लवा कमे के सबों में नेके किरत कुरान गवा एम्मे दिगु सूरन आदि किरत कुरान गवा एम्मे दिगु आयब बसवनी बकरा सूरत वगम बकरा सूरत किरत कुरान गवा एम्मे दिगु सूरन आदि सूरत का किरत कुरान गवा एम्मे दिगु आयन ए दरनी के वहाँ का बयान कुरफ़ा फावा आये घूमे निगंदे कमे के बकरा सूरत के मैं कमा भेगो तुम बस सहा बे रिवायत अगोमना फेन्नंग एबूरी कुरे अवदन्ने फदैन सहाकों ए सूरत के मैकमा ए सूरत कियोम के मच्चा खास इरशाद के दिविफावा सूरत कुतरे सूरत बकरा सूरत की अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के
رواية كذلك فان ودالوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي لا تجعلوا بيوتكم مقابر تيبامي هنگه گيتا مقبرات كم غنو قبرستان كم غنو هداش فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة إجيجا بقرة سورة كيبه كيكم شيطانا فيلا دانته نوت الشيطان ركاب هنگادان إمما جيجا سورة البقرة نكيبه كمبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفك ربني أي مقبرائكم قبرستانكي عام غوتيغا ألوكانتا كوربيتننو قبرستانكي عام غوتيغا شيطان گینوے اوليتني ایک تفاتو صوبت بسبور ایک ترگا خاصكم انسان شركا دما گنديو مٹکا ایکی کنکن شیطانا فالو قرا نوتا نيره دكا تنتن كمغا مقبرات نوت قبرستان تا وفاوه اهميما شيطان ديريوله تنك غوتوغا قبرستان واكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مي حديث بسفون اوغ مننا انگي گنده ايا اكوغا گيتا نوت ادي ابستانه اتنگا اي قبرستان كمغا ومون اتن سلام كرمتكا اوغ من كوران وين ام مهم ويكمكي بقرة سورة كيو لا تجعلوا بيوتكم مقابر تمامي هنگه گدرتا مقبراتك قبرستانك كمغان هداش إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة بقرة سورة كيو گيكم شيطان فيلا گندان رواه مسلم امام مسلم اكلفانگه صحيحغا رواك روا فورواية إن رواية أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عليهم أسفر إخلافان ودار وني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباتي تمن كلافان أدو السويمة تبامهم قرآن كيواشا فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه القرآن قيامة دوهم القرآن كيوا ميستكن الشفاعة رمغتم النانة مانكي كيرت القرآن قيامة دوهم القرآن كيوا أولي ميستكن الله سبحانه وتعالى حدثك شفاعة ريوان شفاعتك لبت أخني إفراتم أن إفراتك كدكمه دنيا متيجا بس ميهون شفاعة تري ولفان مانكي مدوري غتوغا به افراتم ان فرات كم كدينمغا فهيكن هودا دينمتكا مدوري قيامت دوغا شفاعة تري مكي اي كم ميهكن ادي كم فراتك كوربي كمنو الله سبحانه وتعالى اذن ندبوا فراتك شفاعة تري نوبن أدي الله سبحانه وتعالى إذن ندبا فراتك تكامس شفاعة النوبة ما نكي الله سبحانه وتعالى إذن دبي ألكم الله قدوتك شفاعة تريوي دنبين إما برو شفاعة ترياكي أقول من متير صاحبا محمد صلى الله عليه وسلم إنسانية عام شفاعة تري أدي أمة خاصة شفاعة تري إكلي غفانو مولي إنسانية تتكا حساب أوسكو دبو من الله تعالى غدوتك شفاعة تري وداغنو أي إكلي غفانو أمتك ميستكنا إيجي كورين أها أمتك ميستكنا تكا بسمه أي إكلي غفانا إمام بكيمن تري بجمع لبت أرتكنا إكلي غفانا مدوغا نورون تري بعداوة تري إكلي غفانا فرسان قرامي هم نتكا بسمه إكلي غفانو کے سورة هتر غغتا قرهانگin آمكو إكلي غفانا فرسان کو إكلي غفانو کے هابت کوڑا کرما مسلموں کے مجتمعوگا بس موشے واہک دکا اڈو فلا اڑے میستگوں کے وس حقوگا كتم روليريس كتم نفرت كوريس كتم فوهيس الله سبحانه وتعالى إكلي غفانا وني ورفعنا لك ذكرك
timan ilahu kalege fana taka kalege fana ge dhikra ufullawi me enke wa'du tadhkura waf kitamme nurhunas ekalege fana ge dhikra Allah subhanahu wa ta'ala ge kawantaka man hikima kuga i'lan kuremun dane ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ekalege fana ka abe nisbatan nukureven kuriyas රුලිවෙරිකන් එකලේගේ ෆාන දෙක්කියස් සූර හුතුරු ගොතෙක්ගා කුරහියස් බදුබස් ගුණිකමුගාවියස් එකලේගේ ෆාන වනි ඒ හුරිහා කමකුම් බරියවෙ එන් එවස් කම එකලේගේ ෆාන නිස්බෙ කුරුන් හග්ගෝ ගෙන්නෙන්නෝ සවබකි ඉන්සානා දුනියේගා උල නිමිදියුම ෆහු දෙන් අන්න බයකු ඒගේ තෙ zamaනෙක්ගේ ෆහු එබෙයිගේ සදාෆතා එක්ගොතන් ඉහුණුණු ෆරාතක nisbekko badubas bonomuge haggen nonna ekalege faanuga hayaa puluga ekalege faana baddalu ekalege faana muamala kuri huriha faraittakum ay ekalege faana iman begemwa faratakka mugawis nuwata ekalege faanuga macha adaaba ettirigam faanu kurumundiya faratakka mugawis ebamihum emmen eki ekachkan hikiwe ekalege faana sallallahu alayhi wasallam ebamihum geterega devane nuwafada bekaleko ehme rasulullah sallallahu alayhi wasallam deke ruli askin edduha ko anghena ko as ena rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya hutur bastake raddu kuri ei eru abu sufyan ei abu lahab ge anghenu jamil ena ruli ay Allah subhanahu wa ta'ala tabbat yada abi lahab wa tab misure bawale guma guligin muhammad miharu timanna ge firimi haya len hadagin kiyeni e bune ruli veri kama eko gas ekade ge fano abu bakr ge fana eko ga qawba ge kari ga innawani kon as ruli askin ekale ge fana abu bakr ge fana suwal kurabani kobahiye kade ge fana ge kuriya e rasulullah sallallahu alaihi wasallam kari ga be nabi abu bakr fana widalwani allah ge nabiyya ekamana ehir fennani lakka ruli ahe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korone kade ge fana kambodo wada nuganna washe e anghena timan kade ge fana nofenna ehmege abu bakr fana suwal kurabani kobato kade ge fana ge kuriya timanna ge firimi ha len hadagen kiyani kipegin hej timanna bes len kiyana me den ena kiyamun dia baatto kuterega himene mudammaman abaina wa dinahu qadina mikana ibarat mudammam ena eki rasulullah sallallahu alaihi wasallam en nisbekko malama libigem ba nota nikamati wegem ba mihai timanna men mitibi ena ge dinum munu amburala genne mikala ibarat ena emuri dium rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurabani kadek fon nikan dekewada ganna abu bakr gafana allah taala e anhena ge dulun timan kale fon salam qurabwa fawa goi e anhena e horiha etchise govi mudammamash ekama kutiman kale gafana ki muhammad hamdu libigem wa gina hamdu kura insana ehwema muhammad gafana nisbekkon etcheki umattaka as muhammad e namfulu kiyagin ekambalege etche govinama tankole sahaluis enamas ena aragin fahu ruling ekade gafana muhammad nukiyam vegin ekade gafana muzammam kiyagin etche goafdi egota miole cartoon kuraha mihun sura kuraha mihun nikan ekade gafano ge sura kuraha bala kinetto fennani kinetto hunnani hitu horiha gotaka hitan eriha hutur sifeika kurahafa ekade gafana nisbek kuram unase ekade gafana no insaniya tarikh dekifan hoye ewaruge furihama shabba firihem manta
firihinkan fennan hore firihinaku insanaku ehmegin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga ulu vihuriha sahabi bekanum ittifaq wada gannawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam evre reach evs bekanum deke wada nugannawa ballawa ekale fanuge shama'il bayan qurba fawa sahabi bekanum ekama me dakwa fa waqfu ehmima ekale fana haqqu ekale fanu kibaga hori sifa yakun nikan ekale fana malama ekobbal malama ekale fana radd kurmuge haqqu itto ekale fanu sura kurhabala ekale fanu ge sura du insanu ekale fanu sifa kodde gota ekale fana malama nisbe kurun ekashigem beto emima ehuriha faraittake insaniyatu ekiga shamilwa shafa'atakan ekale fanu ge shafa'ata eduwa hoga nujehene hama ekakos nonna efarataki ematiwer sahiba insanu adam alayhi salam gari hadde emi hunge bappafu insanu nuh alayhi salam gari hadde miso kariya fonuno emme frotama rasula mistakum ibrahim alayhi salam gari hadde mistakum musa alayhi salam gari hadde mistakum isa alayhi salam gari hadde ehna masihuriha bekanum ekama fasjihe wadagen vidalwani emme fahum isa alayhi salam vidalwani tebame hundashe muhammad gefanu gari rasulullah sallallahu alayhi wasallam gari emmeha mistakum adam alayhi salam fashki qiyamata hame annane huriha insanu mahsharuga madanuga tibe ekane gefanu gari hoga mi shafa'atan edi dannawa hinduga ekale gefanu kike to vidalwa muli insaniyatattaka ana laha timan kale gefanu mi hunne wi tikamattaka efo ekale gefanu wadagin allah subhanahu wa ta'ala ga arshikoluge dashuga sajide tiri wadagannawa allah subhanahu wa ta'ala kuttambe wadagannawa gotum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurban timan kale gafanan ebagotuga allah ta'ala angawa devwa ungannawa devwa hamdu thanae ebagotuga timan kale gafanu dannamun gendome allah subhanahu wa ta'ala wahi qurba fmadande kale gafanu ge istighfar ufullawash washfa tushaffa kale gafanu shafa'atan edi timan ila gotuga dannawashe kale gafanu edi wada gannawa shafa'ate devwa hushi dengi kale gafanu edi wada gannawni mistonge hisabu awasko devuma efoga dengi kale gafanu edi wada gannawni allah ta'ala gotuga dannawani ummati timan kale gafanu ge ummati Allah subhanahu wa ta'ala wani ekale gafana wa'ud wadi gannawa ekale gafana ummata meduga hitama kurabban jehi wada nugannawa nek ekale gafana ge ummatan Allah subhanahu wa ta'ala khassa devvumakun devwa nek Allah subhanahu wa ta'ala hamduhuri ilahi argon men kuri masakkataka ufuri bureka hodi hodumaka ohori dalaka ohori leyaka ufuli kandi kanula argon menna ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hidayatu minbar qurwa ekale ge fanuge sunnatuge ahul werin kamuga ahlus sunna wal jamaatu ge aqida ge ahul werin kamuga umuge tawfiq minbar qurvi ila Allah subhanahu wa ta'ala argonda tiammeha lobeti akhum madama qiyamat dum ekale fan sallallahu alaihi wasallam ge ummatu ge ahul werin gotuga mahshar qurbawash rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya devve ekika hada shafa'at teruma ege terega mi ummatu ge ahul werin kure bodeti faafa kuraifawa misakunna ekale ge fana iduna deve fara'ata ka shafa'at terihum ekale ge fana allah ta'ala devwa egotan hama shahidun gotuga shahido genda fara'atakan emi hunge gaitima ge mi hunge tereng bayaka shafa'at terumge habbu devwa adibis movement takunnan eba mi hunge akhun kamugawa gaitima ge mi hunna adi danna bay fara'ataka shafa'at terumge habbu devwa
adi hama ehemme kiritu Qur'an hiddas kofawa mihekan enage ailage faratun egara farataka shafaa'atirumge haggu devwa egotan Allah subhanahu wa ta'ala ekiki alunna ekiki faratoge hagguga shafaa'atirumge iduna devwa emema egota shafaa'atirumge iduna libifawa farataka shafaa'atiri bebeni shafaa'atiri huma iduna devifawa faratege hagguga Allah subhanahu wa ta'ala rodin ebadevva namadan ebadevva hame gota kiritu Qur'anan ebadevva shafaa'atiri hunge iduna ema hadis qur'ani iqra'ul Qur'an kiyabamihum Qur'an kiyawashi fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi Qur'an anna hutte qiyamat dum Qur'anu ge ahul warinna shafaa'atiri gotu shakken ning hame kani Qur'an kiyawa mihun no Qur'an kiyawa Qur'ana meduga visna fikru hinga Qur'anu ge ayat ka meduga tadabbur ko visna yang amal Qur'amihum emme muhimmu kamaki Qur'ana amal Qur'ami hekamuga ena wegen diu if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammu engeu mafauga khas engeu maka bada gannawan abadus argumenna ege ammu kamay otumafau ayge fawdala maakam bayan qurabu mafauga khas kame wakin gennawani ekamuga ituru maakamaka matweri kame otima ehme hadis qur'ani iqra'u az-zahrawain تبامه الزهراوين كيواش البقرة وسورة آل إمران بقرة سورة آل إمران سورة كيواش مكيرة القرآن كيوما عامكم إرشاد دبو مفوغا دين حديث قرباني بقرة سورة آل إمران سورة كيواش مدى أقوم أن فننا نكيرة القرآن ترتيب كريفا وغتون ديوانا سورة غتوغا بقرة سورة تيموانا سورة غتوغا آل إمران سورة ehme magaggadaka timfata ba ha waru algol menna mide suratun kiyawan liben baqara suratuga gaggadaka baqara suratuga gaggadaka defota ba ha waru asfa ehma kirt qur'anu fude warege bodo membare ei es surataka balafiya algol men kiyawa فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة إفو حديث قرباني إدي سورة قيام الدوهم أناني دبيلا غندو فدا نوتا دونيگه دب باغند فدا دوني متيگا افترگه دوني اكيگا ekachaka babayan uduheeruga fennani kalu wilaganden ba boko egota de wilagandu fadan nuwata dunige de bagande fadan es ede suren anna hutte tuhajjani an ashabihima ede sure kiyawa olunu mihunge faratun hujjat dekkiyo mattaka emihunge sure kiyawa olunu kama e surat de suratan amal kurikamuge maccan hekiwa ecce gotuga ede suren annanete ei astuga maqsade ifo anekka hadis qur'an iqra'u surat al-baqara jama'u baqara sure kiyawash فإن أخذها بركة سورة كيومكي نوت سورة عملكم سورة بينهم نفون سورة دسكم سورة غاوا حكم تدرجني عمل كرمكي بركات وريها جيد كيوا فيها إجيجا بركة لفين ميهج بركة لفين من قد كيوا فيها ميهج بركة لفين بركة لفين دان سورة هي سورة كيوا كما فإن أخذها بركة سارك في هاريجا كيوا فيها بركة لفين وتركها حسرة أدي سورة نكيوا دو كل مكي كل مكي هلاكك إهما نوتا جلني ومكي حقيقة تقا مي أقول من بسنالا جي مهم ونكوتا كيوي ما لبن هوري ماك كمغا واحا كأقول من أدوها فشوغوري ومفهو دو كل من غتي نكيوا
nota du kollumun gellumen nuwana ekam mihalatuga misuratuga alquran nan eba fen rasul sallallahu alaihi wasallam bayan qurbani wa tarkuha hasra edu kollumaki gellumeke hasara eke emihaya duniya matiga kurmati gendane dera gotteke embima du kollagen nevak amal kuran ebaje kinen alquran men baqara sura misalaka du kollani muli islam deenuge emmeha ahkam take bama leifawani jumuna ko dannawanya baqara suratuga wala yastati'uha al-batala mewati algol men emme boda kambodwa masala ge bes hallu wala yastati'uha al-batala sihuru hada mantarutan hada ule miistakunna esure kiyawa esure ngeni ungannadi ule note kiyawa ge ekavyes ebame hunaka kuladana kamen nete emi hunge gona ekurak hembima geterege salamata ambidaringa rakkala ebame hunge akhlaqan ebame hunge uluma barakan leguma jinni shaytanuge kiba suhur weringe kiba mantarutan hada faratoge kiba rakkatere umabes baqara surah algonmen kiyemu gina kurang ebaje ehmema labada khunne haqiqatuga algonmenna kurambi kankan nengi genne nungina fahara algonmenna mifada kankama kurimatlan jen emmenna besenge suratul fatiha ge maikkan suratul fatiha kiyomuge fasiha kambas ay algonmenge du maccan emme farida sura baqara suratu ge maikkan algonmen sura kiyomvi mi beenun takattaka algonmen ekan hasulu gendane ehna mes emme muhimu beenumaki suratu gawa etchakan algonmen amal kuru rawahu muslim imam muslim ekale fanu ge sahihu ga riwa qurabaf baqara suratu ga kuri ngol denne fadan ay kiritu qur'anu ge defata baga gandaka duisata addiha ha ayat Allah subhanahu wa ta'ala suratu ga bawala bafa duisata addiha ayat embima min komme ayat kibes Allah subhanahu wa ta'ala kalam fur embima komme ayat kibes man matwiri ayat ayama dushakke besne hennamas Allah Ta'ala ma'akur wafiya ituram ma'ab gendane bima Allah Ta'ala not Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agul menna ma'akama angaba not ituru darume bayan kur wafiya daruma ituru gendan bakra surah sateka fansas hawana ayataki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أباني هن مصيبات الناس كريمة وجهي أقول من دنني ميهكو مرويما كي أنغونا إتشكي قطوغا عيد ويما عيد مبارك يا هن ميهكو مرويما أقول من دونون كيالا أنغونا نوات تايب كل أنغونا message gotuga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah taala wahi qurbani alladheena idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abanuna musibat takutere musibat ebbes musibat kurmati wejja abamihum dannawane kike to dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kobato mafhumaki kobato maneki muradaki inna lillah timammen emme milku gembani Allah subhanahu wa ta'ala timammen ni Allah ge adunne wa inna ilayhi raji'un alamen eburi damoti ila godotas e miduni matiga mihigi kamaki ebbes kamennun timammen ki Allah ge adunne bappa mamma datta ambimiha firimiha nobiwa kudukuda tuttu darifu duniya duko hingada nota wiefare manguruto ge hingada gellige hingada dunia mati galgol men ede sihhatu neti hingada balimi ka bogutum badaloge hingada min komme kame galgol men kiyambi hituge hazir kuruma ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alamen milku gambani Allah subhanahu wa ta'ala hadotashi alamen eburi dium mani ila godotashi mane ki huriha kame ke jaza adi belebi hisab kurabene embe adul weri wanta ilahu ge hadratu
එහෙම ගල්ගොමගේ සලෆ්ෆරි බයි බේකනම් විදාලවනි කොන්කමක හිය හිතාම කරම්වි තිමන්ගේ මෑමීහා ඒ ඛියාමත් දොන් හිසාබ් බල්ලවා ජසා දෙවා ෆරයිකමුගා වීන මස්තිමන්න හිතාම කුරීම මෑමීහා මයකු දරී කට්ටකා වානේ වෆාතරික නිකම් විස්නවා එකමක විදාලවනි තිමන්ගේ මෑමීහා ඒ ඛියාමත් දොන් හිසාබ් බල්ලවා ජසා දෙවා ෆරයිකම වීනම තිමන්න හිතාම කුරීම හේ එකමක අදුල් වෙරි වත්ත හික්මෙ වන්ත කුලදුම් වන්ත රබ්බුල් ආලමීන් සුබ්හානහු වතාලා අර්හමුර් රාහිමීන් ඒ ඛියාමත් දෝගේ හිසාබ් බල්ලවා ජසා දෙවා ෆරයිකමුගා වාති තිමන්නගේ හිතුගා නැතේ එව්වෙස් වරකන් නොතනවස් කම්බොඩොමෙ සෝබකි අදුල් මෙනුවි ඉලා ಹುಕುಮೆನ್ ನಕುರವ್ವಾನ್ ಏಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾವೆ ಒಡಿಗೆನ್ನೋ ಮವ್ವರೆ ರಹಮ್ ಏಲಾಹು ಇಸ್ಕುರವ್ವಾಫ್ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ಇನ್ನಾ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವ ಇನ್ನಾ ಇಲೈಹಿ ರಾಜಿಊನ್ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ಕಿಯುಂ ಏ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ಹುರಿ ಮಾಯಕ್ಕಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸೀಬಾತೆಗೆ ಹಾಲತುಗ ಉಮ್ಮು ಸಲಮಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ವಿದಾಳುವನಿ ಎಕಮಾನ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباتي أدوس كما يقول أكلك فان ودالوني ما من مسلم تصيب مصيبة إبس مسلمك مصيبات مدوري وجهك مفانما فيقول ما أمره الله تعالى إن أمرك بفدان إن كيافنا ما أي كري أعتقد فدان إنا لله وإنا إليه راجعون ثم يفوقنا كيمبي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها أين إفدا كيافي مصيبات مدور واحد دين كيمبي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ميعلاج مي مصيباتك ميعلايا درم دفواندي أدي يفور هيو جمع كم ميعلايا دفواندي بابا مرويس دريكو مرويس أميميها مرويس قاعد ما قاميكو مرويس تردني فتقلون ساكل هلاكويس ويفاري بقروتويس وقوانس كمك من الدماغيس إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يترفض ودار نوا تدور دلوغ وري صاحبا اي حديث قربني الا اخلف الله له خيرا منها اميها كان ايوبره هيوغم وا كم منبر نقربن ندانت ಹಾಸ್ವೆಗೆ ಕಂಬೋಡೋಗೆ ಅಲ್ಗುಣ ಉಳೆ ಕನ್ನುಜೆ ಕುರಂ ಹುರಿ ಕಂಕಂ ಅಲ್ಗುಣ ಕುರಮನ್ ದಾಂಬೆ ರವಾಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕರೆಗೆ ಫಾನುಗೆ sahih hoga riwa korofafani mi de ngalgon me mi ha hisaba kur kollana bogoto kariyo ma ekuga irada korbi algon men hadis ayatul kursiya hadis baqara suratuge fahukologe ayat taka behe gotum algon men denganna rega wa hakada kala ayatul kursiya ki adiya khilaf matiwari kamel libigem ba ayatin e wa hakata algon men irada korbiya tafsil gotega denganna rega dakalana duwa Allah subhanahu wa taala algon men ne kirit qur'ana hagu gotuga amalukum e qur'an kiyawa e qur'an ngeni e qur'an ga hulori kam galebem wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.